Hari jenoside iri kubera muri Afurika y'Epfo. Abahinzi borozi b'abazungu bari kwicwa mu nyamaswa ndetse bari kunyaga ubutaka bwabo. Ayo ni amagambo ya Donald Trump, perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayo magambo bwana Donald Trump yayavuze mu gushimangira umwanzuro we wo guha stati y'ubuhunzi abanyafurika y'Epfo bafite uruhu rwera bazwi nk'Abafrikaners. Iryo jambo Abafrikaners uze kurizirikana cyane kuko turaza kurigarukaho kenshi muri iki kiganiro. Iyi ni Deep News TV iguha ikaze, ari nako ngusaba gukora subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi bicukumbuye bijye bikugeraho ku gihe. Reka noneho tugaruke kuri rya jambo Abafrikaners. Iri ni ijambo ryitwa abazungu b'abanyafurika y'Epfo bafite inkomoko ku banyaburayi bw'uburengerazuba baje gutura muri icyo gihugu cya Afurika y'Epfo nyine mu kinyejana cya 17. Aba ba Afrikaners rero nibo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amaze iminsi atabariza avuga ko bari gukorerwa jenoside nubwo ari ingingo itavugaho rumwe namba. Ese koko aba bazungu baba bari gukorerwa jenoside muri Afurika y'Epfo? Ikinyamakuru cyo mu Bwongereza BBC kivuga ko kugeza ubu mwicukumbura cyakoze nta shaka rya politiki ryo muri Afurika y'Epfo habiri ku butegetsi, irya opposition ndetse yewe n'irihagarariye aba Afrikaners n'abazungu muri rusange riratabaza cyangwa ngo ritobore rivuge ko hari jenoside iri gukorerwa abanyafurika y'Epfo b'abazungu. Nubwo Donald Trump no muri manda ye yabanje no kuvuga iyo muri 2017 yarangiye 2021 yigeze kumvikana avuga ko hari jenoside iri gukorerwa Abafrikaners, nta gihamya yigeze atanga. Birumvikana ko hari bamwe mu banyafurika y'Epfo bafite uruhu rwera bemeranya nyine n'iyi ngingo ya Donald Trump ivuga ko bari gukorerwa jenoside. Ni nayo mpamvu mu ntangiriro z'iki cyumweru turi gusoza ku kibuga cy'indege cya Dulles Airport muri Washington DC hakiriwe impunzi 59 z'abazungu b'abanyafurika y'Epfo. Uku kwakirwa kw'izi mpunzi kwatumye abatari bake bacika ururondogoro uko ari ubwa mbere mu mateka abantu bari basabye ubuhungira Amerika bakabuhabwa mu gihe kitageze no ku kwezi, ibintu ubundi byatwaraga amezi menshi cyangwa imyaka myinshi kugira ngo byemerwe. Noneho bikaba karusho muri iyi minsi Donald Trump n'ubutegetsi bwe bahagurukiye kurwanya cyangwa se gukumira kwinjira kw'abanyamahanga ku butaka bwa Amerika. Uku guhunga kw'aba banyafurika y'Epfo b'abazungu kwakozwe nta ruhare namba ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ribigizemo, nk'uko umwe mu bavugizi baryo yabitangarije BBC. Ubwizo mpunzi zagiraga muri Amerika kuwa mbere w'iki cyumweru turi gusoza, ni ukuvuga ku itariki ya 12 Gicurasi, Donald Trump yavuze ko impamvu izo mpunzi zoroherejwe kwinjira muri Amerika mu buryo budasanzwe ari uko zari ziri gukorerwa jenoside. Donald Trump yakomeje agira ati, abahinzi borozi bari kwicwa kandi ikizwi nuko abahinzi borozi muri Afurika y'Epfo ari abazungu. Yakomeje agira ati, ariko abicwa baba ari abazungu cyangwa abirabura n'ubundi ntaho byaba bitandukaniye kuri jye. Ku ruhande rwa Leta ya Afurika y'Epfo, Perezida Cyril Ramaphosa avuga ko yagiranye ikiganiro na Donald Trump akamwibwirira ko uko yumva ibintu atari ko kuri. Kuri wa 12 Gicurasi aganira n'umunyamakuru wa CNN Larry Madowo wari umuyobozi w'ikiganiro cyatangwaga mu nama ya Africa CEO Forum iyabija muri Cote d'Ivoire, Perezida wa Afurika y'Epfo bwana Cyril Ramaphosa yongeye gushimangira ko nta bwicanyi bwihariye buri gukorerwa abo mu bwoko bw'Abafrikaners mu gihugu cye. Yagize ati, abo bari guhunga igihugu bari kugenda kuko badashaka kwakira impinduka ziri kuba mu gihugu cyacu ndetse n'itegeko nshinga ryacu. Perezida Ramaphosa yakomeje agira ati, ubundi impunzi ni umuntu uhunga igihugu cye kubera ubwoba bwo kubangamirwa na politike, idini cyangwa ubukene, ibintu Ramaphosa avuga ko bitariho mu gihugu abereye perezida. Umwe mu bajyanama ba Donald Trump, Elon Musk, umuherwe wa mbere ku isi ufite sosiyete zirimo Starlink na X yahoze ari Twitter, asa nkaho ari umwe mu basembuye Trump bakamushishikariza gutangaza ko muri Afurika y'Epfo ari kubera jenoside. Uyu muherwe Elon Musk nawe uvuka muri Afurika y'Epfo ashinja ubutegetsi bwa Pretoria gushyiraho amategeko yuje ivanguraruhu, aho avuga ko sosiyete ye itanga serivisi za internet izwi nka Starlink yangiwe gukorera muri Afurika y'Epfo ngo kubera ko nyirayo ariwe Elon Musk ari umuzungu. Afurika y'Epfo yo ivuga ko impamvu iyi Starlink itemerewe gukora ari
uko itigeze itanga ubusabe bwo gukorera muri icyo gihugu nk'uko urwego ngenzuramikorere rw'itumanaho n'itangazamakuru rwa Afurika y'Epfo rwabitangarije BBC. Ubundi muri Afurika y'Epfo kugira ngo Starlink n'izindi sosiyete zikora nkayo zemererwe kuhakorera byayisabaga guhara 30% by'imigabane, aho iyo migabane igenerwa gufasha basigajwe inyuma n'amateka muri icyo gihugu. Nimvuga basigajwe inyuma n'amateka mu gihugu cya Afurika y'Epfo, wumve umubare munini w'abirabura bahinduwe abatindinya kujya mu gihe cya politike y'ivangura ryo muri icyo gihugu rizwi nka apartheid. Ababirabura n'ubundi nibo bagize umubare munini w'Abanyafurika y'Epfo, aho bihariye hafi 95.5% by'abaturage ba Afurika y'Epfo, ni mu gihe aba-Afrikaners ari 4.5%. ni ukuvuga ko muri miliyoni 60 zituye Afurika y'Epfo abafite uruhu rwera ari miliyoni 2.5 gusa. Nk'uko nabikomojeho ntangira iki kiganiro, aba bazungu bo muri Afurika y'Epfo bazwi nk'aba-Afrikaners cyangwa aba-Boers bakomoka ku basekuru babo bavuye i Burayi bakaza gutura muri Afurika y'Epfo mu kinyejana cya 17. 34.8% by'aba bazungu ni amaraso y'Abahorandi, 33.7% ni Abadage, ni mu gihe 13.2% ari Abafaransa. Bavuga ururimi rwitwa Afrikaans rujya gusa neza n'Igihorandi, ndetse kandi bakaba bazwiho gukora akazi ko mu mafamu cyangwa se ubuhinzi bworozi nyine. Amateka y'aba ba-Afrikaners si mashya mu matwi yanyu, cyane ko agatsiko k'aba bantu ubundi bikorera ubuhinzi n'ubworozi nk'uko twabigarutseho, ariko kakandamije abirabura mu kiswe apartheid. Mwibukije uko byari byifashe mu 1948, leta yari iyobowe n'abazungu yatangiye gushyira mu bikorwa itegeko ryo gukumira gushyingiranwa hagati y'abazungu n'abirabura. Ni nacyo gihe kandi akazi keza kagombaga guhabwa abazungu. Icyo gihe kandi abirabura basohowe mu mujyi bahatirwa kujya gutura mu nzara z'umujyi mu manegeka. Umuntu ntiyatinya kuvuga ko bavukije uburenganzira bwabo bwinshi. Ashimangira uko abirabura bagomba guhezwa mu burezi bwiza, Bwana Hendrik Verwoerd wari umuyobozi wo mu bwoko bw'abazungu icyo gihe yagize ati, abirabura ntibagomba kwereka urwuri rutoshye rw'uburezi. Bagomba kumenya ko umwanya wabo mu buzima ari ukuba abashi b'inkwi n'abavomyi b'amazi. Ndakwibutsa ko ubutegetsi bwa apartheid bwarangiye mu 1994 nyuma y'impinduramatwara ikomeye yari imaze iminsi ikorwa n'abirabura yasize nyakwigendera Nelson Madiba Mandela abaye perezida wa mbere w'umwirabura wa Afurika y'Epfo. Iyi Afurika y'Epfo igomba kwakira inama y'ibihugu 20 bikize ku isi izwi nka G20 Summit mu mpera z'uyu mwaka, ifite akazi katoroshye ko kugaragariza isi kwirengana muri iki kirego cyo gukorera abazungu genocide. Amahirwe nuko na benshi muri abo bazungu batemeranywa n'ibyo birego Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi bayishyigikiye bavuga. Urugero, umuzungu umwe w'Umunyafurika y'Epfo usanzwe ari n'umwanditsi w'ibitabo uzwi yabwiye BBC ati, ibyo birego barega leta ni ubusazi burenze kandi nta shingiro namba bifite. Ibyo kandi ni nabyo n'imiryango itandukanye yita ku burenganzira bwa muntu ishimangira. Abasesenguzi bavuga ko Trump yaba ari gupfa na Afurika y'Epfo kuba iki gihugu giherutse kurega mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera ICJ igihugu cy'inshuti y'akadasohoka ya Amerika aricyo Israeli. Aha Afurika y'Epfo yashinjaga Israeli gukorera genocide Abanyapalestine. Mwibutsa ko genocide ari ubwicanyi ndengakamere butegurwa ubundi bugakorerwa itsinda ry'abantu, idini, agace runaka cyangwa se igihugu runaka. Haba hakiri kare kwemeza ko koko muri Afurika y'Epfo haba hari gukorwa genocide kuri aba bazungu, cyane ko nk'uko imibare ya polisi ya leta ya Afurika y'Epfo ibitangaza, mu mwaka ushize wa 2024 byibuze ngo abantu 44 bapfiriye mu gace karimo inzuri, aho 8 muri bo bari abahinzi. Umuntu adashobora kumenya niba koko bari abirabura cyangwa abazungu, cyane ko leta ya Afurika y'Epfo itagitanga raporo zirimo kugaragaza ubwoko bw'uruhu bw'umuntu. Deep News TV iri gukomeza gukurikiranira hafi akantu ku kandi iby'iki kibazo. Kura subscribe kugira ngo uzakomeze kubana natwe, ari nako umenya ukuri niba koko iyi genocide iri kuba cyangwa itari kuba. Ndagushimiye ko wadukurikiye. Gira amahoro y'Imana.